Ja sam Čedomir Antić. Ja sam doktor istorijskih nauka, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Želim bih da vas pozovem da obavezno izađete na referendum koji će biti održan u nedelju 16. januara 2022. godine. Na ovom referendumu trebalo bi da odlučite o budućnosti našeg pravosuđa. Da li će naše sudije birati Narodna skupština ili će oni birati sami sebe, a njih u svoje državljanstvo i na platu stavljati velike sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Nemačka. Nemojte misliti da neko osim vas može i treba da brani vašu slobodu, vaš ustav i vaša prava. U nedelju 16. januara 2022. godine ja ću u 6 sati ujutru poći da budem kontrolor. Vi makar glasajte. Pozivam vas da izađete i kažete ne promenama koje nisu pripremljene, promenama koje sprovode oni koji će možda sutra na ovaj način birati doživotnog predsjednika, odricati se delova teritorije, odricati se delova srpskog naroda, odricati se naših šuma, reka, voda i utvrđivati svoja nezakonita bogatstva. Budite budni 16. januara.